Ka hospital super care Shillong harangkat ki doktor spesialis hande kesngi kar penriu terik ubnai leber arjar arpesan kalapan long ya ke free medical check up kam hapo mairang penden umyong Eastern West Khas Hills District. Kajing penlong ya kani ke program kalong kumsi benta bendok senyang sekinong song snong jong katany kamtam ki basa ki tanyong kendong man ai jing sumar ke baklem jing siu. Nagale u Dr. RP Nongrum surgical consultant ke hospital super care habakren sekelat patai kubor ulai itu bahkan ni ke medical health check up kam kalong hadin kejing kerpat jeng kipaj ba kamairang kibalej sumar has hospital super care bat kani kejing penlong ya kani ke medical kam kalong ban pensuk ikipaj ba kenang ba kim don kam syu ban lej sejengai ban pa sumar ula ongro ba katong jungki kalong ban ai jing sumar ki nong pang ki basa akitan nong kendong bat ki ba kham jengai kham tam ke badai na ki longing ki buduna ha kayo kakon mangi nakanya super care ilaku habon play kanika extension jeng super care sini sya marang ken ba ngi tep bagi pun hati patients on mairang magi want super care and kicincara yiki pon sya super care because ka traffic pagajana untuk tengi kwa ban suk yiki so ngi kwa ban play no nang neken ban jan yaki ban wan sini sya mairang ken and kahamsuk iki pun ki patient sebab lawan ki angani lakman bagi la patient ni ki doktor so lawan sini dan kampan poisir sya super care because kalau aja ke so kita ri kwa ban siu irap iki kan ki patients tangi sini mentate jenjar ban ang mah ni habsang sya suki because pensinak hospital ro mereka kambahe mah mereka bare ang kasim pun senam hak ban plan so ni kwa ban sang sya ka Lang kung tahi stang siya na kanita klinik ka nursing home tinila dan ski ni sapet kin halin lang kung no kaya taka do play ka lat dan sa le kita pan mentaban ang te kam jinjar ngin stang siya ni mairang dan hadin ng sapet hi dangila ila snahi ki plans pan shwe ki districts dan takala tingin pa ito ni fokus ya ki patients wa kam tam kam sa kam jangai em de tang hamai rang ba ki tu ba sa sha nong steng tu shwe jaka ba ki than ba la jangai ha ki fokus ya ki to ki ba badok bra because fitem am ban poi sha lu na lu nang ne na lu nang steng sha super care kiap sio sia jar san spa sia jar mai spa dan ngi poi hani te kham suk iki baduk le te dan kam ngi ki ban sio bai kan ye ai so kunta ken so ikni medical cam rungi ai free pun ki dawai bo ki investigations ekta because ikwa penyirat ki baduk ken ni la ba ikwa ban outreach ki ken respond ka press pack respond ki pun balawan tang lai sa benta ka nongol si spangon ki patients ki lawan te so respond ka press pack ki pun ba comment mentas ni ting split tang mentas ni ma dan ni sapit hadin lang kumno dangila dangi ton pore ting sale apiang kan kam kan tinno mentak because medical camp they usually I free by ma but the one hospital ting ya kadai ka hospital rate hi able but once dangila play han ni dan ka ridro ka kham tu na kenya kiro te message ki dai ba ni kwa ban irap iki mah ni kwa ban educate iki sipang ka healthcare ni kwa ban expand healthcare jang ka Shillong bra and you want to improve the quality of healthcare of the state overall okay